jipu fresh club long ini tungkat saham hangasong pen karjeng long angkang piapan ini media ating no kebang pen lamthi sini ke pasilitan tung lam lo Fransi nang itu mapan je biota kapacita abang probang ki nang itong tunana tu mapan panang tu ngejidul tunana pan nang itu mapan itu taksahin pe ingat pe akiru pula panang tu macam seperti lo kasi piningil itong ladak prismit nang itu masai hemlong ke bang pen kidu pon alam thei la ko helo je ajuding klui pen mate ke damtang ciklu jonjoni tamini itu labang so puthak ningji pon je karbiang long long la person arona teng pen lem pe mi dam pe mi neng la pen ke chok chia tu mapan inside nangji kolam la ke ni tu pini ke padu pon athela lo la ke forest department long illegal appointment na puthak kasi illegal appointment na puthak ni tum ke dupon la pen ni tum ke hang la pen ka chuningri council la pen department authority atum khan abatai do la pen lu pen ka chuningri nangji la pen officially ke claim nangji claim pon bom lo la si illegal appointment karbiang long long kilit big pen job la puson rat aphan ahok hei pen pinang an akidukila ka tumphan ka chumusoy atum dulo officer pendang lo lapen angbong amunit unang kokpo la kecupala ratum angbong ke cuklem nun thap public atum ta dulo la sinili tum ajoding klui pen rada joini rada farman katsa hamphangasong pen nang claim pi pontha la pen nang chisong pi pontha pu alo ki do pen job nili tum authority la pen department la pen council la tum phan pele la sila bangso putha pinangan lo kang hong bon ta me non bon ta me ke mi sen pen alang tum adai mate responsible ke en pon ning theklong no anta me ra phan alam cha la puson theklong le det la selang le tum jitu ra phan ke claim ti ponji aning ke pathe ko an ma ke cha ka tengsi nili tum ta claim ti pon lo si song pi pon lo la si illegal appointment lang lo pute karbiang long ke department tin along 30 department along ta illegal appointment lead pick hangyang la suang bong penon ke thek long ke ong ne ni kang sam dun ne ya ke forest department ta karbiang long ke isilo kasi karbiang long forest department along illegal appointment council authority kalipin lapen office forest department office amat a record of pin pen appointment illegal appointment fake documents ka salam pen appointment ki pi bangke lada 100 ta susi non nili tumalo la halo kadu ka belang le tum documents nang chilu lo munang le tum lang tame nili tum kani kon thap la pukali nili tum ningke hang le ka si song pon la pukali rada tum nang claim pi pon thap kolam si la bangso documents bangga ni tum hanang chilu lo la sini tum da ke chenge ahok ibon pu bon ta non bang ke la son si klang ro officer atu la bangso fake documents abang so selam si ipapagalong 3 lakhs 2 lakhs chumusoy kidukila katung la po sinili tungki po bangke ajur kiding beta nili tumla complain letter along mat ini tum points of demand along bangke la hello je aron repen fake documents appointment ki pi komatsi ki pi officer atumaphan government officer atumaphan inside pe prang nangji inside wet nangji pusi nili tumke ke hang patu people rada tumaphan ate rada tumaphan bangke ahok robon pusi sakuri ke claim kari pe na job kuan ma ke hang
alam le tun ke chirum chirek si mani bang ke along le chi yor lo mani bang ke chai nong idon beta chi yor si labang so sa kurikar ifan anam pidun lo bang sida non ke alu ki yo se pachi ot krei nili tum long lok si ladang pak haroi sida susi dolan nili ta van ke tun idat duo bhari final si penilo ati inuta nili tum ta la pu ini si tangka chupidun lo ni tum ta ini tangka chupidun lo dopik Karbiang Long East West Karbiang Long Cingrum pet ladang bang haro ini ke thom pli phot rok taduk tangke nili tum ke hanga bang ke ladang hokpe lo pini labang so along nili tum ta kaning yedun kang tunga bang ke council la tum pulo authority tum pulo council ke cari tu asi make hai alang li ta ningje alang li ta rada phanlam chapi la pen alang li ta si uponok je mane officer jongsi ake chok che do kok lapen mane officer jongsi sapuria menpen tangka ke en jongsi do kok chini det lepute nili tumaphan bat department aphan nang litung pachini no lopen to girpen pachini non pusalang li bangke rat anu piklan la suatu yang pensi ini tunta pulo ahok lo ini hang juju hang pran hi urhi kata bang ke hengno bon ta arona teng pen pe chini lo tang te council tum responsible en po ke jok kia bang pu aphan alang tu inside pu pusi nili tunta ningit ke pe do pono la posita ke nang uthai bi ahok lo ni tum ke damtang batai si ini press me long ta itu mane officer aphan ta amen ek mane ki jok ke phana to amen pu pe sita mi la dak chini nang ko la bang solong alo ke do bang ke Kedamtang 29 June 2021 ano ali dak kidoke PCCF Abhijit Rabhalo and then nili tunga hupen bad acting ay nilo la sorry ko council long tado chini council atum ta chini lo CM maka council atum chini lo department atum la si insai pulut telada alu along ditok ang officer tumpat net mo insai no kali liputan te aron pen appointment ke orprung ke hudai pen ini hem alang litum tangkai si hini pe ke chupala tum ki pi abang pu tumapan tangka pachiwoy non posini tum ki ke chok che abang khuapan insai vek nani nona bangke la si la hello nili tum complain alo ki pipen ako council along lelo alo ki la ke PCCF ake hai non aki mi PCCF nangi dopen alang ni 31 8 2022 la ke council secretary aphan council long pelelo ke pachimwa ye pha dak salam the dulu munang le tum dak pen lagi no kopi sikit tok mak kopi mak lasi non recently aku nilitum tarik tulong bangke tarik isi labang so ciklo tarik isi pini ke tarik ke home si manla tarik isi ni bangke council atum cingwai ponlo je illegal appointment apu thak cingwai ponlo latung agenda proxy along si klangbon kami nilitum lagi pon de the dak illegal appointment illegal pena kami claim bom dia tu man se aku ka cancel di ko ba kasi nili tu ke hang pitu nili tu chuni pitu na bangke illegal pena kami claim tu han an cancel at nangi po bang le nili tu pu kali athe ladak aron la posi hala bangke council tu puta aron ta illegal appointment bote la bangke lang le tu authority ba aron na teng pena bote cancel nan kok ta hai la ke nili tu pu dingi ji yok dungi atim kandidat tu la ke bang authority tu Seta menili tum puji bangke cancel siapa alang li rabha alang PCC tum phala involvement officer tum phansi bisar paprang nani athe rada tum lagi chokchi kalimati alang li yung sia sa Korea di mave pulutan alang li tum la son appointment aludang ke pipet nani polo labang soy legal appointment alo lang itong tangka kacumo soy pana joy ni si kiplem
Lapulun dia lang itu mangke ili tu IPC aron kami forgery kia tu dong bangala itu fan fake document aron repen ke claim thap aron repen na document ke claim thap tu leban suatu yang balang itu council tu inside for planning for officer tu pak illegal appointment nanang le tum bang nonang le tum reporter banang le tum kadu ve media person tum chini ta hai tarik isi council tum kaching wa long janda proxy long si do bon ili theklong bangke the cancellation of the illegal appointment made by Rabha PCCF di Abhijit Rabha pulotan te officer fan chinian lo mati illegal appointment made by Abhijit Rabha pu alang letum tak agenda masih tok dan lo pulotan te awalmu bangke hala ratum hane kabisa pa prang naing kali rada tumang pipo sini tumhan fake documents na pi crime ma pu alam physical ju pose ke pi vek ti su vek abang phan nep nang po council pe notice pinon inside not ni tum nep nangi po bang tum alang le tum han preacher piun ni le tunge ka chuning ripi ki chok che bang phu bang klang rok po si ki chok che bang phu phanang le tum rinon bat da la tum han tarlip tha arju tha asok sen long chi doko pura tang ka alang le ki officer ke the poman alang le phan pe jok bong ma hala rada tum phan bang si ni le tunge pu bang ke arone pen alu ke pachi ot kre ane appointment alu ke kre ame ke na tum ejas po nai la tum phan akam pachi claim chulong nai ji council pen ching wai thura po bang si ni le tum bang ke lang le tum phan ka complain alu long ni tum points of the man nong ta last ni tum kipidu pulutan de non bang ke hala ke claim bo ma tum phan ka cancel ji pulute ken ala ka rondo pulutan ni tum puthai lo cancel nang po cancel sia prang hala officer atum phana bang si latum ne pe prang nai nili tum pupe hala sota pupe je lako authorize tum yong se evidence ko kote bang si inside pupusi ni tum mane officer ke chokche mane ranger ke chokche amen nili tum pupe athela ke amen ki puji ke pang dagi lake authority atum council atum department atum si bang si ot pupusi nili tum ke je arona teng pen inside pitu pusi nili tum ki pu la si nili tum labang soalo bang ke file la so ateng bang file put up bang ke council long sidulo la so ateng si nili tuma bang ke a kuson ma lang tu ke patini je pha rada pha ninga pathe unji ma un insai ma insai se pola so bang so kachi song a complain alo bang council sidulo la ke PCCF nili tum complain alo pilo la bang so complain je nang le tum la bang so pothak lang pinai chingwai pinai pu pe na jok non labang so alam thea mo ton te na bang ke PCC babang council of han pilo CM aphan ta me forwarding bang dak bang ke tok pono la sinili tum ninge the bang ke labang so amoton labang so ke chok chi labang so legal appointment bang ke council tum kachini ne ke kalilo la se lang le tum je rat anu kipu ke vai dak alang litum claim ponjima claim pon pema rat akisung aparman se ilitum council ke doma kavema ilitum dak ajir ding o ipem chiniji yongsi ilitum alang tungji pu ateng pen nang tum la son le nang chi song non wang non pu pen yong se alang litum claim det le putan pe ilitum rat tum kupilo ning che the kunalo ning che thela la sinili tum bangke la sona bangke ke wangji lang alang ke political alang tum kopilo non election aprang lote sakuri karbianglong je unemployed by unemployed youth atuma phan suri pho aptuma phan sakuri lang pipo suri kep abang phwa mulu ko tom phan sakuri nang pupo pake lage ka pachu bai siman det po atheke dam tang ta melang le tum la son sa long meeting ke than lo je suri pho muni kan seng bong ke unemployed youth ma phan sakuri pi ponji puta alang le tum paper media ka do print media ta do rilote longji non ta nili tum le ki pu alam ali rada phan ke chak alam se nili tum ke ako ke phu pidun thu cho la se a hok le bon pu council le tum rada tum phan kar biang long ka paching thur rat je rat akiduk development bang claim po bon po sini tum bang ke ming ke chi thedu sita min nono bang la so teng pulo tante rat ko an ma ka chong ko pia tu war pen ma ke dam ta me thanga alang le tum ardi ke do pen ke lang pon ke claim pi pon rada phan ke claim pi pon bang thek long le la si council ban ta ni tum so dak pen
kacuning ri kang tung abang ke Japong ke do authority ke do tung aphan Karbi Anglong along ta Karbi Anglong farman Karbi Anglong ri farman tame Karbi Anglong development abang only economics development abang lang lera rather development political development implement pon pu bang si council phan ke chupu kang tung ate non ke economic na development do chota joini bang ke rat ting thu dundi la posi rat tum public aphan ka development ta council bang council authority council long ke do abang phi bang phuja kong ke do tum phan ni tum sodak pen ka chuning rikan tum mang ke ni tum rat akisung along ta ki chumana bang ke alang tum RDP ra rat development claim pitha kali le puteli tum Karbiang long bang ke thang tawi nona tengki Sakuri nona son ana bangke mathanon dona tu lage jong si kalil pote bang pharo amuni ladak amen doet pen jong si bang pharo amuni tame ladak ke dote ngamuni wanai pulotan te nili tum hang pen abang phupade nang parjab ji alang le tum si puji je ladak inunut epak pakalong labang so alo epak ke thek long la so alo epak ahong ne oh hene alo ka selam la epak along lak ni lak thom lak pli lai sisia alua nam mathai tha corruption lo lat 100 into itum ladak 2 lakh pulutan te bang pharo si penang itum pinira hisab rap ladak lak ni pulutan te akrol si ladak corruption lo public along bang ke kopi dia post lo so illegal job ladak lason si ke klang non mat ke je nili tunolong alu ji tunon ke long ana lo bang ke si ke FGD pu forest guard amen pen la pen isi bang ke casual labor pu la pen isi po bang ke MR pu masterul la son thom apana lo record anan ret nili tumlong ke du sampai siam sar pulo dong ti legal son dokok pulo te ini pantok dari penang sini nang itu mahir dan pacini lo bang nili tumlong la bang pacini lo mo pen la si pulo ke pacini lo dosi la bang ke la ke council la long si le lo officially la ke secretary long si le lo pote council tum autonomous council ke secretary hello department pen an ke wangi ke secretary lo ke secretary long le lo dak CM hanta lo pilo la sila so knowledge ke pilo la so mo ton pen ke damtang punang pok po pini ke tari ke thom lo ni phai siar ni la so chiklo ni phai siar ni alang le tum nong ke illegal appointment apu thak ka chingwai ta pedopo la so along alang tum illegal appointment cancellation na long agenda proxy lom lam salang tum kichi yong pon bolas ke la alang tum council lam lo la ke misen lam lo aron re pot bang aron re pen an bang ke lang tum ta deng thek thedat po sita menili tum ki pu pon ye bang ke officer chini lo alang le tum je illegal appointment made by PCCF Abhijit Rabha pu haladak agenda long ta tong ta la phi lo putang ta ke chok che bang phu ke la lo mati ke chok chi je ke claim ve ke chok chi ke claim ve ka phan bisar de da phi se hala nu ka pre phang dam nang gi mati to officer ke phan pa long wong ma hak pap kra ku bang ke lada ke ili tumrat nu ta ke la nu ta mane ining the dun de da ining in sam dun o de la se ke chok chi lo mati klang lor pu lo pote la so bang phua phan council ja kong pen hang nang pu pi posi pinang ko pi posi la pusona lo ulai open la son man ta angbong ki jo ka tum ta do lang mati tangka yoi ni lasi middleman punang ko po broker ka tum la tangka yoi ni ki claim nun thap tum ta pinangan do lada amen pacini man amen bang ni tum ta amen man chini ada lo pi jo pen long yi eta me lada bang ke amen bang ke dona to officer ke the nei asui ke do ke la hello na tum lang la ke Abhijit Rabha lo pulo dang ta komala min ka frit ke Ritar lip jok lo mati. Tende no council ja kong je phirang ma je phirang re ma insai yi ma insai hai hi ma la ande lo ra tum kar yi bang ke. dong si nang itu ke pacini ting pen karbiang no tum mas konsil tu insai hai head mati insai sedet protein nang itu ma kat sa song hin pen Nili tum katsa so na hin pen ke
kaci song jiba aron pen ku an sini tum aron pen kaci song un ma office kodak ma ke dam pinangi nili tum la anvelo jakong horang puta nili tum thang thupung dam pung aja ko horang ka we authority kaddo ka we ki claim nang ja kong ana banke ili tum 60 dollar longke council hello polo autonomous council banke ili tum 60 dollar ron ma council ili tum council hello pot kaddo ka we labang so ili tum karbiang long is west along ke claim un jaja ko ngabang council to masila ke CM atum ba la dak do ana member EM satum la pen MP MLA atum ta karbiang long arada kisung lo pota sabalang tum anu ci denik nang kokpo yong si mane rada tum ke hang jo jo bom po rat tum ke ning ribom po pu yong salang tum matha le pulu tang te ili tum rada tum lang tum phang ga chupai pen bai li tum karbiang long along ke cari tum lo pu aning ke chi theya som sili tum nang chi thedu no vedat po alam le tum nang ni ba ndo me thang amuni lo me thang ki sung lo pu la hai ki pe klem ye phang se rada tum ga lang tum phan ke cho kha lo mati la se ni le tum pen ka chi som nang ye bang ke yong sila ka do ve bang pharu se rat du pulu tang nen tum la lo alam le tum pulo council pen ka do ve phan organization of phanta pulo ba pinelo lang tum si presmida long pulo pangdak lo putang te inuda leng ke the ang hu pen ke ba lo pulo tang te matha pe me pen salam tum ta ning ye pen claim pom ji po alam ning ke theja kong do po alam se alam le tum ta rata long ka ning ye je nang le tum organization ta bani ban thom chilang po Samsung sing tia pa ka long la pen council ge long na tum nong nu chi yo nang ni department do pot authority do pot sia department of ha nang tum complain kopi ma nang tum tok je pe nang pa chini no council nang pe le no ni tum inside po alam le tum rat phan ke chak do ko po si rat phan alam le tum je alam tum apa ke che chot na mante ki claim pi ji tong nang tum rat phan pa ching dak ma le tum dak bang si chini dak nang ko po election na hot chak chot pulu tang te ko son lo non bang chini dak ko je election na hot phan chol lo ke la chini tum nang ning the bang ke je i tum kar biang long ke the o takali karbi mithang khey long ri long mang ke kicham u takali po si kaching hona vi ke dolobon pudan sini ri tum mang ninga klong pen ninga che thedu la bang so lam kan ye pen hoglo la council authority tum ta da EM do ana pen MLA MEC la pen hala CM ke hai tu mata atoga no la pen anutina kisungi chini ne daji kisunga tumle chipa chini ne patalang li tum ke chini une daji la so la mang ni tum mata si je ahog lo ratum kisung lo posi tum pa chini pidona chini lo tang ta lang le tum ke lamchak rat phan pilo po lang tum claim pi vegi puse ni tum mang ninge thepen si la bangso atuwar bangani li tum chisong pidun lo hai ate ni litung ke ladak jakong pen thuplut bangka ni litung mangke jakong ave mati tame ni tum ning ke the jakong bangka aron pen bangun pulo aron pen ki mithang chini ni sitame ki the to mana jusi ki the to mangi thanu nang teng pen ni tum aron na teng pen claim pilo chisong pilo la sila son da council alang tum kwan ma ka ching prung yi ching sa yin pen ki claim yi la ke authority a department authority tum ari deng situ koglo la se rada phan ke pachu bai ma ke pachu bai ka lima je na tum election na hot la bang so dialogue chot ma te rada phan ke mang ni tum ke non hai te karbiang long ha ka pang ching thur ji binong rada ki sung ke he ji binong po ka chi cha ka bang thu ka lima ka lang ma dak sili to ma klang dak po labang so illegal appointment ki piano elected members mate karbiang to mas consider ke za tum stabe kachira bungdom la bangke ilitum isi bangke kemang huta meme ba kemang huheta kemang hujason ta kali isi alam lo mo peli tum polo council aja kondak ke 30 department sitame department atum council aphan arjuje pin council information pipe pin council authority kali pin ke department jungjung claim un ek jitu ili tum adim produk te ili tum than itu tum than ting ai ni la tum si chini thulo tame nang le tum kar ju posi ni tum ta ka chinian pen than nang ko jungjung department pen ke forest department pen mane DFO puno mane PCC puno mane ranger puno ta aning hang a link pen ke claim un e appointment piune ba ajara kam ta pinune tenda le mari sitame je department long ko pi ke claim ke council authority nangji pulutan te la da ke bang pharo illegal appointment ki pi
aku lah bang so appointment alo ipak ajo ini rada long pen ki duga ratum pan ki luar rada tum pan je alag ka cumo soy pen akam ke paklem long bang ke mang humi me nasi council tum cini dum dedet pulutang te rada tum ili tum pan ke theng ke chok ting ai ni ili tum pan man peng ke pipegi lahai da kelang plot lo yong si council tum cini dum dedet pulutik council mane council pan karkan lo ili tum sik schedule long autonomous ili tum autonomous apawara pan council pan akan pet pe laki claim lo laki pulutan te council tum amana peng ci biji ma ci bibe ma la pusona bang pupat insai hai mai hai hema yo si la pan kilo insai hai hedet pulutan te ili tum ta lang tum kacini tum ili tum ratum ta kacini bang ke ahok lo lang tum claim rap ya lobon pu bang si tin mi lo ati asap o kamanta iem pan authority anangi council authority nangji council power nangji pulutan te lage thidung a corruption lo mati lesi la puson pulutan te mangu meli tum ta ke charju me alam la pen charju ji ta kapu ke charju ji alam ta ve je kadu ve ta chini je la ha ke council pen authority kali pute claim un e aku claim jare bang fulu pute te 2021 lo nonga 22 ki jut po mati dona tu pini ke November tarik ke 6 man tang lo enda la ana jir ke ding la po anyong si officer nunut la dak ala ning hanga link illegal kam ke paklem long corruption paklem long pulutan te council ke doi tum piale lo rat pilo ke chok hadun poke central pen scheme wa ma dak tong prong la kali development ta rada phantai jakong horang kisuman la ke jakong horang pulu jong si itum council tum jakong ke pherang asonte council tum si kadu ka vil haila asonte itum rat tum ta jakong long dun pu lasi bang jakong ke pe bob puke direct le tum phan iberat kali isi pen isi bang ke nang claim lo la kai si le tum council jakong ke pa bob lo pule dak long council do prong tum mang ke chima than lang plot lo inure bahani ba nili tum pupe ako non ni tum alam lo 30 department long da department thong ke do department thong ke long ta meli tum non anta genuine a ke claim than ta illegal appointment illegal akam pe lok si ke claim tanili tum hal hai bang ni tum pupe ta me hedung la hai evidence long non la hai ka do ave a case nang klang plut ke la lang tum matha lo la hai ga rat tum hang ju bompo rada tum gela pu bompo pusi matha ta bang pharo illegal appointment bang pharo long alla tangka kirung ke la tum bang ke lamso ke kali lo ni tum han ke alang tum matha lo hai do bompo pu la son si matha pute la tum ke je karbiang lo na phan akemang karbiang lo rat ka paching thori phan akemang gali non ke klang bang ke lesi nilitum kachuning ri bang ke je nilitum thang dalang tomhan sudah pen pene bonta labang soi legal appointment ke klang ro kumat si ke claim ke chok cheve ka bang pumin karpita pharmang lang tum insai nangji arondo balang tum karju nang ya rondo la pen ra phan ke pachini nang ita arondo council lang tum council long aputung council je lang tum CMMP tum an chini wong nang ja lam ta kalilo lake inda tan de lo pote pipo sitang mata me council penta rada phan pachini meklo pachini melo pachini nang po ku pipo sike klang nang ko son sike chok chide ako insai po puta rada hong klama long ta lam chak pi melo pi dut ta nang po athelang tum si pulo ke chok che bang fudo pote nang le tum aron re pen bang ke claim ri aron pen nang le tum nang pachini non pulo ke ende na tum insai po sike chak lo mati ende la bang so kan sai ke insai po bang ta rada phana anani ba mukasi chok chelo ni tum pu ribom lo posi ni tum insai po puta rada phan ta lang tum chak dut hai nang po ke ni li tum ke chom mang la sini tum mang ke la kadoga ve akiduki sunga tuma phan kamata teng bata nili tum mang ke thek an un ana bang ke sirat dun po ni tum nili tum ning hang jung kali nang claim pitha nili tum ke ha inglongar lo ke do ning injin so me do na tum mane bangan te pene asut pen
interest pen curam cot si poisa ki pidu mane bang te along le ichet vet your debt pen sakuri kar iki pidu na tumdu mane bang te chainong ijon vet hadi chainong ijon vet chainong chi your debt la bang so alua jet anam ki pidu na tumdu la sini li tum bang ke nili tum ka chisong pidun la an vet la puara da ki sunga tum alama puthak council long pele pipo council ja kong authority ke do tum bang inside pitha pu penako jong sinang le tum ja kong do po si ching vai ra illegal appointment ki ot kre tum phan ko pene misen avar sai pachongdat ke kachongdat avar sai pipon thu tha pu ba ki doan je illegal appointment nang le tum ang ton cancel at nai pule ni tum ke hangali to na la ke isi aron pos illegal pute lakla na tum authority long ba aron long bang ke cancel nang ko pute ni le tum ki pu dunia ja kong se avide lo la ke illegal pulute heta ni le tum mangali ching wai thura ke chok che bang phua officer phan involvement ke doan involvement pusi pulo innovate candidate ta hai innovate ke claim innovate la ke officer media thu plu le along kiduki sunga kiduki la pin suar lu long hem ke dam le appointment nang pipo pole alang le thu plu le ke dam gali ili tom china ko la ke middleman dulu la posi la long ka chirap involvement ke do tum an mang ta nepsi inside no inside that pen jong se provision de council pen je ke la ka do ke duki la ga da tum han mang ta la puson ka chongdat avar sai bang thupon thunang po pipon thuna kam ba chiklem thunon ko bang la sini tu mang ta un ana bang ke kam se long ta mi no lang tu po teng bang ke ni tum ta chi song pipon bom po la bang so lo mo ton a file ta me ni tum humri pidun bom po chun chitti ka bang ke pen jong si sai yogye alang le tum ki pu teng ta me ako la ta bang ni tum ta afisi bang ke pati pek pidun pati pek nang ko po di mang ka tum polo dhana sarna dunang ni lo pu ta me ki du ki sunga tum ke ki du de lo pu ke chi thanang ko yi mati nili tum chiklang cho ni tum hanang bisa se data hai mene posi nili tum ke bang pharo muni se ta me wang si PCC ba office ta me ka te council ta me ni tum ke bang pharo muni wang si ni tum ki piklang nang kok po cha ke hai la ron ri bet po me ni die di kar bi tum bang kon bang phai ri da aki ong dung ke li tum a khai sai de nili tum long alu ke bang ke la sini pulo nili tum long non alu nang ke le log up teng pulo tang te 100 bang pharo si apar lo bang pharo si bang ke kong balin tum ta mang hu thrak lo lan ke la sini le tum ta chi si som pinang ko bang ke bang pharo la so pak pharo si society pak pharo si society pote la ke inut pe le pak lo mati anut lo mati bang pharo lo mati pini ka kago sinang dun chola munit posante dak yang ye mati ho la si lata akejo isi la tum ka ki pi posana ni tum ta pudun thai be nong ke e pak anam lak thom lak pli ake kom nai lo lak ni pulutan te mathanon la dak si akro dokok la ke corruption lo nanti labang so illegal appointment ki atum as ta me salary chelong bom la salary abang ke non la bang pharo atoma bang ke don atum nang lit nang kar jualam the me piklo khan pikla long popo la so alo non bang pharo sini li tungong nang le bang ke alo appointment bang pikrelo asa kuri si klemun thai ve to mang lo hala asa kuri klem pe na nong nam ke long bang a phielam lo salary ke long bang ke hem to pong pang lo la tung ke adim si join nam thai ve lo claim nun thai ve lo appointment letter do ko ma salary chelong oh la tung ke a posting masih posting thai ve lo dun thai hem do pong pang lo ti poisa ta dun lang a lu pi krai lo la ko pi te son tong ki claim ne sakuria do malong le chot san ni tum chi song pi theng thek thek a the la ke ko pi jo ne budget pu tong a ve lo ne ko pi lo ne ni tum chi ni de halai ke ta ni le tum non ke ki pu la ba non ni le tum ning je bo ma lam ni le tum ke chi song pi bom bang ke appointment a lo pi krai le la su appointment a lo ki pi ta e pa ga nam nang tum lak ni lak thom lak pho lak trok ke en a poisa en de ra phi le
appointment na lupi krele asa kuri join nam na thaya beda asa kuri claim nam na thaya dat ku pisoi la song le kivi lo la so lam nang sini tum take song pidun lo nona bang ke la ni tum long alu nang le ni tum ha na chi tong ana bang fu bang phe tum bang ke la da ke alu su kwali pinsu su arlo so pinsu la da ke la so appointment ki pia bang ke de la tum pi la si la da ga bang la non ni li tum long nang ke le ana ke sa bang ke asa kuri masih claim nam na thaya beda lo